Mabuhi ba ang tao kung way gugma? Buhi, oy, ano gutong di. Pataka ang lamog tubag. Mabuhi pero dili malipayon. Ang gugma maoy tuburan sa kalipay. Mao bitaw ang langit kay ang gugma magpabilin mas langit kay ang Dios gugma man. God is love. So ang iya sang gingharian ang nagpabilin didto gugma. Mao na ang langit gitawag og kalipay nga way katapusan kay wa naman say katapusan ang paghigugmaay didto. Tanawan ng tao nga na in love. Unsa magnaong, masulubon o malipayon? Malipayon. Ang pare ron, ang naong pare, unsa man? Malipayon. Na in love. Na in love ninyo ba? Mga parishioners. Kamo, na in love mo pare? In love. Ay kumpiyansa. Mao na, why panalitan asawa ka? Nya, ang imong bana kusmod kay gnaong? Kusmod kay gnaong bang? Nya naay bag-ong ni puyo sa inyong silingan? Nya takulahaw lang pagkasunod adlaw imong bana smiling na kayo? Kana, peligro na. Nanong kusmod man siya gahapon, nya karon anay bag-ong ni puyo, nya hugot kay angay, nanong smiling naman imong bana? Na in love. Diin man. Ang pag-asa sa silingan. Nakaron magtinabangay ta aron malipay. Nya unsa man aron magtinabangay aron malipay, maghigugmaay. Mao na sa unang pagbasa gibutang dinhi higugmaa gitong mga tao nga wa nay naghigugma nila sama sa mga byuda, mga sinalikway, mga kabos, kinini ang mga kanabang gitawag og mga makasasala sa katilingban gilikayan nga matod pa sa ato karong kasaulugan aning Domingo awareness sa mga piniriso kay ang mga piniriso bisan tuod nakasa na kadaghanan nila although naasay waysa nga napasanginlan lang pero nagkinahanglan sila kalipay, nagkinahanglan sila gugma gikan sa katilingban, kanabang sense of belonging. Sa wap ako gi-assign dinhi, didto ko na-assign sa prison ministry. 5 ko katuig sa prison ministry. Pagsugod nako nihila ko. Unsa may unang rason nga nihila ko? Kay porting lisura isod sa prisuhan, check upon kag maayo, sigihan pag buling-buling imong kamot. Nako dinhi radyo ko kasuway nga magmisa buling-bulingan pa. Ug ang ako jung gihilakag maayo kay way kolekta. Mao gina. Porti pang lisura isod, porti pang bahua dito huot pakaistanan ang singot nako gikan diri sa Alimpo abot ngadto sa akong lapalapa. Unya wa pagi kolekta. Porti ra bang kusuga mangantas mga piniriso wa ra ba say panutbras? Sige hanggap nako pisik paslaway nga rin ako nigpahid ko nako asa kong oy pahid ako bahong piniriso at pasaylo ako mga piniriso pero nagbanding mayata. Apan sa paglabay na sa mga usa ka tuig na kong atiman dito sa prison ministry na in love kay ko sa mga piniriso og sa prisuhan motong ni apply manggani ko nga magpapriso unta ko bisag tulo lang ka adlaw. Wa lang ko tugti. Wa ko tugti. Yun siya, naingon itong warden, paghuwat lang pa der o makasaha ka, see you later. No, nako, ngiga no? Di ko kasaha. Mo na, unsa man, nahigugma mo sa mga piniriso. Ala, panuaw mo dito. Nahigugma mo sa inyong gipapriso. Katong nagpatay sa imong bana, katong nagrape sa imong anak, katong naglungkab sa inyong balay, katong nangulatas imong anak nga imong gipapriso, nahigugma mo nila. Oy tubag. Wala. Og wa mo mahigugma mga yawanon mo. Ngano man? Basta mo hunong na gani kag higugma na bilong nakasiyawa. Kay ang yawa dili gugma ang iyang gigamit kung dili garbo. Garbo ba? Kanang tanan nga wa na mahigugma, anang higayuna nga wa ka mo higugma, yawa ka. Ana. Tutok pa mo nako.
Gatuo sad mo nayawa sa ko. O kamo diha be, nahigugma mo sa inyong bana kamo mga asawa. Nahigugma. Nganong isog imong tingog? Nahigugma mo sa inyong bana? Nahigug. Unya kung ang inyong bana mahigugma ngadto sa laing babae, mahigugma pa mo sa inyong bana? Dili na. Og di na ka mahigugma, pasabot ang imo daing gugma dili para sa imong bana, para sa imong kaugalingon. Timan na? Masuko gani ka kung ang imong bana mangabit or ang imong asawa mangabit, masuko gani ka pasabot ang imong gihigugma, ang imong kaugalingon dili to siya. Ngano man kay ang tinuod nga gugma sama sa gugma ni Kristo, sama sa gugma sa mga apostoles nga gimension sa second reading, ang gugma muhatag jog kalipay sa iyang isig katawo. Mao mambitaw nga niingon si Jesus, higugma ang Dios labaw sa tanan. Labaw sa tanan. Nya kanang Dios, ikaw day na. Di ba? Outside of yourself. Unya ang sunod niya siya, ang sama ani higugmaay mong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wa sa mingon higugmaay mong kaugalingon sama sa imong isig katawo. Ang gauna higugmaay mong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Pasabot isipa na kanang imong isig katawo mauna ang imong kaugalingon. Nya imo ding pasakitan ang imong kaugalingon. Tubag. Dili. Unya kung malipayon kay imong bana gaagbay-agbay siyang kabit, imo ding bugnoon. Ayaw, tagaig kalipay. Kay nahigugma man kas imong bana. Unyang imong asawa malipayon kay ugang pare gakuyog-kuyog. Imo ding badlongon. Ayaw, tagaig sila sa father og kalipay. Malipayon ba sila nga prayer meeting, malipayon sila nga naghimo sa mga activity simbahan, nya imo pag yung dudahan. Ayaw. Nya mo na inyong naon-naon. Hoy, tubag. Nahigugma pa mo ron. Wa na. Wa di mo tinuod nga nahigugma. Mo na ang ato mga kalipay on and off. On and off ba? Malipay ini kabuntag, ini kaudto gakusmod na, ikahapon nalipay na sad, ini kagabi ito ana nang diyaw-yaw na. Nagsige nagpamalikas, ikaugma na sad, malipayon. Mao pa gani pag-ingon sa anak, I love you dong, I love you. Alina kaunak, I love you. So wa man gyud mo kaon, ingnan tiyang kaon na dili usam ka muanga ka. Wa na nausab ng timpla. Ngano man kanang imong pag-ingong I love you, ang pasabot day ana, I love myself and I am using you to love myself. Mao nay labing pait. I am using my husband to love myself. I am using my wife to love myself. I am using my parishioners to love myself. Muna'y kuyaw, kamo, dili mo mga users? 90% sa napriso, mga user. Ang uban, poser. Ang uban, drug lord. Pero 90% sa napriso karon mga user. Kamo, di mo user? Kana bang nanga-addict sa iyang pagka-selfish? Nanga-addict sa iyang love of self? Kana bang ang iyang yung self-image mo iyang gihigug magmaayo? Daghan kay tang mga addict ana, di kalitgo sa iyang mga gi-value nga mga tao o mga butang. Mabutang sige anak ko diri balik-balik, igihan kay ng utlan na siyuta, igihan kay isbalay, bisag ang silingan hapit na di kaagi, nagtakilid na gani, di gyud iirog ang koral, unsa magang klasihas kasing-kasing. Ya dako ra ba kay bakanti pang imo dihang tugkaran, nganong di man nimo iirog imong koral? Imog yung lisod-lisoron imong silingan, matud pas Ginoo, kung inyong lisod-lisoron kini mga taong nagkalisod na, pamatyon tagyod mo. Ako gyud mong kontrahan, masuko gyud ko ninyo og kining COVID karon mao ni usa ka pagpakita nagihatag sa Ginoo ang silot nato kay wa naman ta maghigugmaay, nag-iyahay naman lang ta, nag-isipay, nag-inilugay.
Ilog anang yuta nga dili ato, pangural anang yuta nga di ato, hangtod nagkalisod ng silingan, gibahaan ng silingan kay di na kalusot ang tubig, kay ngano man gikalihan sad ang agianas tubig kay iya laging yuta. Nya iniglinog mo biya. Nabuangong dagko. Niyag mainas ang yuta, magkabuang o pangitag asa siya mo puyo. Mulan slide ba? Nya sa wapa mulang slide dindot kay siyag balay, siya akong balay overlooking, overlooking slide bitaw da hilak lagi. Kabuang lagi pangayo og tabang silingan. Mga igsoon, dili ta maghuwat nga magkalisod-lisod ta, una pa ta mosangpit sa silingan. Ang nindot gidi ay nga gugma kana bang magtan-aw ta sa kalisod sa atong silingan. Nga atong tabangan nga mugaan-gaan, maunay ikalipay sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, nalipay kay ko nga miawat mo sa among kinabuhi, giunsa na mo pagpuyo kuyog kaninyo, wa gyud mi maningkamot nga mabug-atan mo. Ako din sa akong pagkapari, naningkamot jud kong mugaan-gaan ang bation sa mga sakristan. Muna panagsara gid nako kasab-an, panagsara gyud kaayo. Ana. Naningkamot jud ko nga mugaan-gaan ang kinabuhi sa mga lektor, mo nang akong panagsargid nako koreksyonan kay magsingot man ang ilang agtang inigari diri nya makita naman ako nga hasta ang kanan ko mukurog naman inigonit nako kani peligro na ni kay naglingog na ang kasing-kasing. So ako na lang sad silang pahiyuman, pero bisan ang akong pahiyom mura magyawa na para nila, kulbaan man gid sila. Ambot kang choir o di ba ka sila kulbaan. Kanira bas father maminaw ra bagin niya yabagon ra ba ni siyang tingog ang iyang pabinaw no pulos gid yabag. Mga igsoon, maningkamot ta bahala nagsila gatan-aw nato pabug-atan nila. Ang importante ang imong kasing-kasing imong hunahuna naningkamot nga makapagaan kas imong isig katawo. Ug unsa may makapagaan sa kinabuhi sa tong isig katawo, ihatag ang iyang panginahanglan. Please ihatag ang iyang panginahanglan. Give the need of people around you. Do not satisfy your own needs, but the need of your fellow men. Maunay gugma kay kita gani nagpakamatay si Kristo kay ato nang need ang salvation, ang kaluwasan atong need. Ano? Unsa titubag nato salmo? Gigugma ko ikaw. Tubagang. Wasa ko kay nomdom yato kanon tuman. Gihigugma ko ikaw Ginoo akong kusog. Yes, our strength is God. Without God, we are strengthless. We are powerless. We are full. Wa tay mahimo kun way Ginoo. Pero ang Ginoo sad nihangyo sad nato kung nahigugma kanako, higugma sa nang imong isig katawo, pagpakahimo sad nga ilang kusog. Ilang kusog. Pasabot, tagai ang imong isig katawo o kagaan. Kana bang mugaan ang iyang gibati? Kung ang imong asawa gasigig hilak, kay sige lang kag hapyod anang manok, ihawa ang manok, nya lutuan na para sa imong asawa. Mo smile na. Isa lami lagi ka muluto dong. Unsa man ni imong giluto? Isa ang ako nang hiniktan dayo. So, nganong imong manggiluto nga igtatari ra bato nimo? Isa wa man sa tigbak kay COVID man. Isa unyag mobalik na ang kuan. Isa ika na say akong lutoon. Dili ayaw na gyud lutoa gito siya. Lutoa. Kung ang imong silingan nagantos na anang baho sa imong ads baboy kay porte na gitaong bahua nya pollution baya na, ay ihawa ang imong baboy ipanghatag sa imong silingan. Siging hatag og lawg anang baboy ang imong silingan gasigi sag hanggap sa baho, wa gyud ka kabaho ana. Hoy tubag. Tuga-tuga man kag buhi anang baboy nya ang imong silingan imong pahanggapon sa baho. Di ba? Kakanis father bab ihawan targunig baboy para ma-high blood din siya. Mayra ba kanimo ka og litson nya mo anang baboy. Aw ini kalitson na humot naman na.
Pero samtang buhi pa, ayaw hangga pa imong silingan anang baho. Magtinabangay kunutang mawa ning baho aning ni ang mga ads baboy. Di ba? Mahimo ba na? Mahimo kung mahigugma lang gid ta. Naagid nay pamaagi. Kaysa imo rin bahala mo diha panginabuhi ning ako. Aw lagi nanginabuhi ka pinaagi sa pagpatay sa imong mga silingan. Maayo ka na. Yang mga matay na sila tanan, ikaw na lang usa. Malipay ka? Dili. Sige, tubag. Dili. Di, oy. No man is an island. Di ba? But two persons can be in an island together. Ang pari og madre dito. Ga prayer meeting. Oy, mao na. So, unsa man atong buhaton iniguli, assignment. Unsa buhaton? Paghigugmaay. Nya unsaon paghigugma? Sige higunahuna unsay makaayos imong silingan og sa imong isig katawo. So kamong mga asawa, pag hunahuna na mo ron unsa may gikinahanglan sa akong bana. Ana. Kung nagsige na siya tawag nimo, tubag ka. Ano mo tawag? Kung nagsige siya kablit nimo, atubangan, ay talikdi. No. Ano ba? Ay iwakli. Ana, nya mga bana sa daw nauna, unsa may gikinahanglan sa kong asawa karon? Ana. Nya unsa ba nimo paghibaw kung siyang gikinahanglan? Pagdialog mong duha. Aday unsa may imong gikinahanglan? Mingon day mga asawa nga mamatay na ka. Unsa? Ngano gud tawong mamatay ko? Ingon din ka nga gibugatan nagyo ko anang imong bisyo dong Mayroon tag mamatay ka. Isa kuyog ba taday? Inka ay ika lang adto. Nya igahuna sa kag siyang need. Ngano man sa magsige mo sa jug bisyo? Unsa man day imong gikinahanglan? Siya ay ang ako ragong ikinahanglan pagtagada gud unta gikan nimo. Sige ra man sa kag pangasaba nako, sige ra man sa kag yaw-yaw. Mura naman nung ko nimog anak. Imo biya kong bana. Nya nganong mura naman kog anak nimo? Sigihan mo ko nimog badlong, wa na ladyo ko'y katungod nga mohimog desisyon. May na ba? Ang hilak rin ka, sorry ha. Yung sambana, sorry na. Wa na. Sunod tuig, bunyag na sad. Sige na, manindog na ta.